Hakakat santrik risau arjar pusau hakajelang bala penlong ha Peri Boy District kabadan hakaput ke Meghalaya bat Assam uba Charles Marngar MLA MDC ke Mauhati constituency bat u Abhijit Kro ubadai member ke Autonomous Council MAC ke Karbi Anglong Autonomous Council KAAC na Cintong constituency West Karbi Anglong kila pentikna hakmat kin nongsong snong ha block 2 banang ni syakmat kandon ka songsuk songsangan ha kate kathan kila kular ba kanom don shu ko chingpanthot ya kinu ki kampenroi ki bawan na boro arliang ki sarkar kata kindai ki banwan lengba na ka jala Meghalaya lani na ka jala Assam kini ki arngut kila penmana ya kani ka jelang bala IT uba Charles ki work order ki pratli ki snong na ka banta bante ya ki ying school ka bala penmang lengba ka chief minister development fund ka balong mar pralak tingkang kini ki snong ki kenthop ya ko umsder pedang telai umat wan umat tu laper hi sabuda bat kakli umwang nalor ki work order la IT ru ya kasong pisa ka ba mar sanpo hajar sakite ki pratili ki snong ya ka bala no sniang rekerpang na kaliang ba Charles na kabanta ban kersyan ya kutulop sakinong hi school habakren hakani gejelang ba Charles loithu na kabanta ban wanra ya kasong sok songsngan ki nong songsnong ha kathan block 2 ki badan hadu kumba khat pratili ki snong ulalej hidal di RCN Arwat sa Dipu Karbi Anglong ban yakendu yo CM ka KAAC u Dr. Toliram Ronghang nilai show meeting apa yang macam ko IB Sauda ngelawan mangan dekat betul na ko Forest dekat na ko Meghalaya bat Assam nilai keren berdecide ba ke skim ke bawan na Meghalaya ke Assam ke Brim so kemen na yami kita mana bar ke skim ke bawan Assam ro ngingin no nomor play nado lada pipet ya ke history nado macam kadon ke jing yakut ba yaki skim ki bawan na bor atli ndai bertuah ndai ko kam kong sam the most important thing that we had discussed that our people here should live in peace and harmony kaba kong san kaba ngi kren kalomba ki breu jongi ki ba shong hungi kin shong sok shong san kata kene ke jing kren ke jing pen baik pot mai sam kadang ya dene kadang ya ngimte kani ka kam chief minister na Meghalaya chief minister na Assam kin say kun lo kadon ke regional committee na Assam we have regional committee from Assam we have regional committee from Meghalaya let them decide kin say decide nda report kala dai kenamar bagajing put by Sam kadang ya sakmat baling stop the development kumulong kurus kata pindon school the school building jumlah tidak kata kata nilai keren sulfur jemur ndai tang ba kusyukan tang ba mangaba Abhijit Kro we went together to the office chamber of our chief minister Konrad Sangma nala elam yo rengka ba way paru MDC MSC rengma yo kali we went together ile lang hang te po office jong chief minister bani keren but nang te na office chief minister he spoke ula keren ya chief minister juga Assam dimanta biswasan but ula keren lo over phone to the chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council Toliram Ronghang ula da keren but ngilai dan ban shimnya karai ba ngimdei berkuit ibreu jongi ide ban imsuk imsan but ai ba karoi ka pa karwan dengan sokemen ba nakaleng jonga lala ban ko mu ikan Dari kamlong ko besok, din kamlong ko besok. Mensuaro ki persang kamlong ko besok. Tang mandaw sinem ngo harsin sa Karbi Anglong. Only this year, I went twice to Karbi Anglong. When you do the point Karbi Anglong, kini gila priang burong ba. Basok na tulong ba. Kajingle burong ko jong ki nga among adon tay. Tulong ke busuk. Nomor balik, nomor ni don kam ya kejingan saya. Nak mendapat sosok saya. Tapi mendapat don kam su penting. Baru niru ulang ba. Kano skim. Any developmental works coming from Meghalaya, I have to inform him. And any developmental works coming from Karbi Anglong, he also will inform me. Setelah ketahui. Kano buan na Meghalaya ngabi tu you. Kabawan na po Assam po Karbi Anglong uni tu ya. Nang ekonomi kano kijing kaja.
Nakaliang Abhijit Kro ulo ong ban nang ni sakmat kanom don shu kanu ke jing penthut la kan dei haka khayi ka pateng kalit kawan bat kham tam hagi kampen roi ki bawan na baro artli ki sarkar kata na Meghalaya bat na Assam. Border along ke kaike mat ka chubohong ke chokche lasi kaike tama ada insamjin si do nahi ko si ne tum chingwai ngila dam jajing ipumbe baru amle jumpi bangna ba ka e ka ba kong samtam ka ba ni habban yalong hangne ko bordar ka de jing songsuk songsan pramangi hangne ke chakha lasi yong si insamjin do yi pula te tum chubohong hidat nengi je lake karbi lake khasi lake nepali pu chip pu pedat nengi ka jing songsuk kolom ba kram dadon ka jing yanyo pramangi une to korbi une to khasi in hab ye song ye sa ong kat lang kunju ala bang chip pu pedat ni lapen dak development non ke penan na dim theklong je border long ta lake Assam government penang ki PS scheme netum dengde Meghalaya government penang pinang scheme netum dengde la sondo setame halahaya scheme manganang tum deng dun sia kimi athe kupi polo nang tum si double profit ji kadon ba jing snow kolom ba hakabe de ka ka development kapa ngiju iyo makapor hapo borda tentang iyo nam salia don ka bangiyo na ka Assam Henry ngindai bantuan kata kejing snow bahkan dia ada ke skim ke mana Assam nginom pediak na kata banginom pediang kawe kejing ajing mut makan yang junga kolom ba kapahi ba pediang ya skim nomor kejing mut toy gede kejing pi jom si nang tum si deng dun de bom lang tu lote scheme na Assam na ki people deng dun de Meghalaya na ki deng dun de pote mono tike Assam sorta Meghalaya sor claim pu meme pupo Meghalaya sorta Assam sor claim pu meme pupo nang tum ke long lele pu do pangtarwet Ramut lada pin pediang ya skim ka bade ai no po Meghalaya lala ki persia ki skim ki ba ai no po Assam nasai kan mi ba hakan ni guru ba kam Meghalaya kan don jing snow late ba kabangi ai ni ru kolong kumne ka ba ai ni na Assam ru kin snow ko ba ai ni no po Assam ru kin pediang kan don kajing kan randian na leng jong carbon ice cream ni ta kajing nong kan long kajing pi nasi dak border ke lapu dali lage chikwe non amat ke a decision ende kelang lage je Meghalaya ma Assam ma lage non amat ke Meghalaya long dunjui pade chikwe ke Assam long ta dunjui pade chikwe tasi lage bang government atau makam na te ye bata kum kinong sung snong su bordar ngindai ban ong ba ngindai si Meghalaya ngindai si Assam yam tangin la bandrai kata karai ka song hak sarkar di ban ye nasi scheme ta chodengo as nehin pen mate Assam government pen nehin na scheme na ki la ni tum ching mai lo je scheme ni tum nang pira pe di ku ya non to Meghalaya scheme nang piwang pura matne ke aku na upus le Takadaw ngila iray ba doon mali isong kiba nani sa kmat ki egi kam penroy ngindon kajing yes tulang Habakren sikila pathai kubor nakaliang kinong ilam snong kinong punya skol bat ki riu pai ba kila pen pau yo jing so ko ben ka bakrao holo ka jio pdiang yi kampan roi ki bal ap khambilin ti labon ti li kisnam kilong ba kane kampat juja koit bat ka de kastien ka baningkong bau nong ikmat ubakila jit ulala banwan ra ki kampan roi bat ha ka juk opor ka jing pentikina ha ka songsuk songsngan jong kinong song snong Hoy kaladon ni mansuan re ka skul ka ba ay na po Paris. Henre ipadar pada imla ban ay kata ka jing siu purai kinong hikay na po Paris te namar ha ka jing duk po snong jing kimla re ken ban yase kata ka ba skul ta ka daw ken sa ka sadu no ka skul. Nadu menno gani ka skul ka talak nusnam Ladan ni kara si nyosnam prasnam. Kota daga syang ka jing la jong kimi pa ki bala he ban kasan ki leilut hi sabar hi nadu ki ba nadu kelas nasari hadu ki ba la he ki ba la le degree ki leilut hi sabar ni ka school sedang hi daga school senang hi ka jing kimi lenti jong ni te ka long ba ka de ka lawe jong ki khon ki jong ni ke namar ki la yo ye ka school hi ka de ka ba lam ye ka jing shy hadu ka imlang ka salam senang ha thama ya em elujungi te kamut ba ngidap da kajing kemen niken ba ngiyo kumine MLA ba pej ba kmi kajing duna jungi asnong ha thawma hadu mentang em pat juyo hi kita gi nomi khmat jungi ki ban ong ba kin kmi lenti
bangi gi paj bangin kmi nanti kata jing yarap namar umdan hiru MLA uban paj hadu kata kaliang jong school henry ini pedeng ina yo ba ila yo ilut ya kita gi jing duna jungi gi nong susna saken saya gine ki than ki ba ngidang duna hadu kata ma ngidang duna hina dong hadong hi kaliang ga school leng pat long ai hira ho ngis ngan sibun hin mar ni yo kumine MLA ba shimi ga jingkit kli ibana dong hadong ki jing jungi ki paj ba saken ni kathan ko jungi ba ngidang long ngidang song dang sa disputed area isim ya kata ka jingkit kli ka bani ngimla suban ai de tang blei hi uban ai iya ka taga jingnang jing start ba jing syampang ba innang syampang chu halor khnang ba in la chu ban pe ban khmi ki paj ba e khamtam e ngi segane ga dong ka than ka jungi bangi dang sa po ka disputed area mam ngi kendo e kumine MLA te ngi sokmen kai namar ila hiru ban penyede bat kine ki MDC ki MLA ki bana sane ka than karbi ang long no tingi syam ba halor ka jingla jungi MLA jungi ban penyede bat kine ki MDC ki MLA nas kane ka than wes karbi ang long tingi sngo bangi ki nong song snong rangi khamsuk kai ma ila pli ya galat kalanti ngi kumno bangin le ya kendo ya kiro bat ila sim hiro ya jingkit kli na dong hadong ba in sim khia ba in penbet halor ka jing ki bangi ya kendo sekane ka than bat kine ki nong mi khmat na sene ka than Oi, jing sngeu chunga aku muru ba chino. Jing wan bat jing ai jong ba chas. De ke ba jing yarap na ba ta jungi ki ba sa apo ngene sepo kundong sangne. Te jing purkhat chunga la da ki nang ban petrikam kalong ba ba ke. Te yuk nang pat ban petrikam ta kalong ka ba bakla. Te hoi ke jing wan su ba chas nga sngeu ban ong ko ba umdei su ka burom jongbre ondai ko burom jongble bat tam yang kinong song senong sene cha sene spo ong kumba spo klau mo tengi dap daga jing sukmen ban dap daga kajing sungu bakra ba yala yo kum kone kalat du mta kum kajing je i jongi kinong song senong sakane ka border area sakane dispute area dadu ba chas uan hakabor hadu mta kum don ka e kajing penwit na kaliang ki development ki bawan naga sarkar mi khalia kumba kan ka singi khat santarik kumbang ilai sngeu belai dulang bat UML jongi bat UMSC jongka kane ka karbi anglong distrik mustil ba kat kum kajing yosngeu jongi kajing songsuk chongsan hi mitharai bakadang teng be terus ni singi sakmat Kacing singwan cung ni MLA nak liang tengah ngadap da kacing sokmen umla suban batai kumbang ala long romba sinong du ne ngakwa hiban yo simpen put re ti mailar re te mentang haben keren kumbang ala long romba sinong la karsan sinem makane re sinong kumune MLA nampat su sem nampat su lap babon ra kam kini develop te nak liang tengah bat kasinong himbur kawe kat nong ngidap da kacing sokmen bakrau ni ai ka burom 1000 ngu yo ni MLA kamu MLA ngim chu sem ngim chu lap hoi ketika kampen re de hi ba pe ha kini ki snem di baladep ni don hi kacing thot kacing wit nak liang kini ki asam henry ha menta ka sengi ngala yo ka khobor na MLA yo na MLA chumi natai baru MDC na kerbi anglong kacing yang keren chumpi kelong ka ba song hun hadu kata nang ne sakmat tengi lakmi lenti hi kumla yo ting keren cing pensap na MLA harai kam don si simpen thot ki simpen wit dekat nong ngidap dari cing sokmen Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya